रानीगुली 6 বেটালিয়ন SSB আজি আমাৰ এই দাঁতগিৰি আউটপোষ্টত তেওঁলোকে সুন্দৰ এটা এই হাতীচাৰ আৰু দাঁতগিৰি অঞ্চলৰ আমাৰ বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা ইয়াৰ গাৰ্জিয়ানসকলক লৈ টিচাৰসকলক লৈ ইণ্টেলেকচুৱেলসকলক লৈ এটা ৰেলী প্ৰগ্ৰাম কৰিছে। আৰু আপোনালোকে সবেই জানে, আমি সবেই জানো যে হৰ ঘৰ তিৰংগা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ তাৰমানে ৭৫ বছৰ ভাৰতৰ আজাদীৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই প্ৰগ্ৰামটো বিভিন্ন জেগাত আমাৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানবোৰে কৰি আছে। তো আজি সেই ৰাণীগুলি 6 বেটালিয়ন SSB মানে ফালৰ পৰা সুন্দৰকৈ এটা ৰেলী কৰা হৈছে। ইয়াত আমাৰ DC মহাশয় চিৰাঙৰ শেখৰ ৰেড্ডি ডাঙৰীয়া আছে। তো মই এই প্ৰগ্ৰাম ল'লোঁ, তাৰ বাবে মই SSBক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াত তেখেতৰ এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডাৰ আছে ৰাজনীশ, তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ টীমক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ভাৰত ভূটান তেনেকৈ সীমা য'ত নেকি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰবাদৰ যিটো ভাৱধাৰা সেইটো জগাই তোলাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটা ঘৰত আমি তিৰংগা পতাকাখন উত্তোলন কৰিব লাগে। এই এটা মানে ভাৱনাটো জগাই তোলাৰ কাৰণে যি প্ৰগ্ৰাম ল'লে। আমি জানো যে বাহ্যিক যিটো আমাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বা দেশৰ যি এটা চিটুৱেশ্যন আৰু আমাৰ আন্দোলনী বা ইণ্টাৰনেল যি ছিকিউৰিটি, এক্সটাৰ্নেল ছিকিউৰিটি যিমান আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি সিমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এক্সটাৰ্নেল ছিকিউৰিটি আমি আৰ্মি পেৰামিলিটাৰীৰ দ্বাৰা আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিটো যদি আমি নাগৰিকে যদি সজাগ নহয়, নাগৰিকৰ মনত যদি নিজৰ ভাৰত মাতাক, নিজৰ দেশক ভাল পোৱা, দেশক প্ৰেম যদি জাগি নুঠে, তো মানে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি মানে এইটো কৰাটো মানে সম্ভৱ যদিও হয়, তথাপিও বহুত মানে অসুবিধা নিশ্চয় আহি যায়। কিন্তু আজি সেই ঘৰ ঘৰ তিৰংগাৰ যোগেদি ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিটো নিশ্চয়কৈ মজবুত হ'ব, কিয়নো নাগৰিকৰ নিজৰ দেশক ভাল পোৱাৰ কাৰণে যি এটা নেশ্যনেলিজম স্পিৰিট এই তিৰংগা লগতে হৈ গ'ল, এইটোত অতিকৈ সৰাহনীয়। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ নিশ্চয়কৈ বাঢ়িব, জনসাধাৰণৰ মাজত নিজৰ দেশক ভাল পোৱা, দেশক প্ৰেম নিশ্চয় বাঢ়িব, আৰু ইয়ে আমাক ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে সহায় হ'ব। हम यहाँ दादगिरी में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हमारे बीच में सिडली के माननीय विधायक बासुमतारी जी, चिरांग के डिप्टी कमिश्नर रेड्डी सर, मैं खुद रजनीश कुमार मोरल कमांडिंग ऑफिसर 6 बटालियन, मेरी टीम ऑफ ऑफिसर्स और हमारे बटालियन के जवान दादगिरी, सोनापुर और शांतिपुर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने यहाँ पे एक रंगारंग कार्यक्रम किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए हर घर तिरंगा जो कैंपेन चला हुआ है, उसमें यहाँ दादगिरी में अपने कैंप से लेके और इंटरनेशनल बॉर्डर तक हमने जो है तिरंगा रैली निकाली, जिसमें माननीय विधायक DC चिरांग और स्वयं मेरे द्वारा सभी लोगों को तिरंगा वितरण किया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि 13 स्वाभिमान का प्रतीक जब तिरंगा लहराएगा तो इस देश में लोगों के अंदर देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने की जो ललक है वो दिनों दिन बढ़ती जाएगी। और इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें यहाँ से जिला प्रशासन, स्कूलों के तमाम प्रबंधकों एवं टीचर्स से बहुत सहयोग मिला, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल हम इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा गेलेफू गेट है वहाँ से लेके और शांतिपुर होते हुए गोरुबाशा तक साइकिल रैली करेंगे। इसी तरह के प्रोग्राम जो है छठी वाहिनी 3 जगह कल के डेट में करेगी, जिसमें कि हमारा सरलपाड़ा से लेके उल्टा पानी और इधर शशिपुर से लेके और आई पोली तक ये प्रोग्राम होगा। और हमारा इसी तरह का प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए 15 अगस्त तक चलता रहेगा। जय हिंद, जय